Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege wenu. To kan heji mi nan tindo droje gonjo mi on Kristi Jesu tondali nando non la wendagbe podo nando ma homenjrado ho. Mi nan sono ma nu pikplon bon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo lukuro kede dali mina so no tindo ojre ide gbibo eton na gokona mi bon na do hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asu kwasi po le wendo etindo tu klame le podo akota le Nvemi na mini tunto mi ton ayi na do mi mando ogbesusu gege lome podo na do moi to goflame patapata. Me wana mi to nukon yi to mi ma mi to me bo mi dondo Kristi Jesu ewo na mi joje gbogbo eton dali bo mi to nukon yi to ho mi ma lo me bo kigo le po pipa le po na oto baba wiwe me hoto mi to Jesu sin mi ko me do goncho mi o he mi mo idali bo mi na li leje o so lo ota foto nukon weji adole do poto angeli shianwe le lome hetindo ogo shianwe le lowa bo to hodo hemi bo so do hlami domo se wafi nyena yi wedida ayode to da holoton hiawe hesian to osin susuji mehe aholu aigba ton le to ayode he mehe yeyi oven ayodide etonton do he ayi homenu le nu goho mo ehemi to gigbome yi sungbome nye somo nyun side esian to kanli wlan vedeji he gona onyi nuzizan ton le etindo ota shianwe azo awo yeso yi oge fume po avo ve hwekan wlan do ashona nyon silo bo so yi sika po zanu akwe gege nu po pali po do ashone etindo kofu sika ton de to alo etome he gona osunu le poro na ofin ayodide eton ton yeso wan oyin de do nukon eton do nu dablade Babiloni daho ono yonji ayodeto le ton po osunu ayihon ton le po nyesomo nyon silo nu ohun me wiwe le ton mu po ohun kundeto Jesu ton le po wenwena nye mwe avo daho vomi angeli lo sodo hlami domo ete utu avovowe nyena doho nu dabla nyonu lo ton nawe po kanli heze je ton po hetindo ota shianwe azo awo kan hiemo hetin he ma sotin ba ena so tun son odo mapote me jegbonu bo yi bio tindon me avo na so vo ye hetin to ayigba jile oyin meheton ye mako wlan do owe ogbeton me son hwenu ayihon ko jo hwenuna ye to pipon kanli he ko tin bo ma so tin ba
bona sowa podo ofin we ayigba he tindo nyonu nunuete otashion we le azo daho shion we otashion we le azo daho shion we he ji nyonu lo sian do aholu shion we ye aton kojayi dokpo tin dokpo hepo manko wagba wenwena ewa emana no manote ten hu wenu glide kanli he ko tin bomaso tin ba yedo ewo we si na shian tonto eso tin to ome shian we leme boso jei tidome azo awo he hiemo le aholu awoe ye he mako tindo aholu de kaka jetivie shiba he tindo hunhun di aholu to ogan dokpo me pokanli lokpo ehele tindo ayi dokpo bo naso yi huhon po huhon yeton po hlan kanli lo ehele we na to àwọn fun he lengbo vulo naso gba àwọn yeton na ewo we okluno leton aholu leton podo ye ga na gba àwọn hetin to ede dele me yiro me shian nugbono eso do hlomi do won osin he riemo lo to fi he ayode tolo si ainte we gbetole agun pli le akota le po ogbe le po azo awo he riemo to otane na kanli lo ehele we na gbewana ayode to lo bona basi mantin home etono boso he jeme yena du onyan eton bona so yi mion do fioe gbidigbidi na chiwe we ko yi do aihaye eton me nando he ojro eton di nando do gbepo podo nando yi aholu yeton na kanli lo kaka oho chiwe we ton nando di nyon si he riesomon lo we oto daho lo he to aholu ayihun me ton leji ise bo mi modo nito nwiwla ema do o tukla nando monukun je me we ni mi mede bo mi jo monukun je de aholu le yedo kan lugun to le do aga igun to gbigbagbon mi hia ehin o so hia o ta fotonukun awe lo bo mi na ze bo medo apa vovo atonji apa titan mi na irodo ehin o agaleto si aholudu agaletolo si aholudu ebai edo jle dewe nando singa do aholu bo nando yason iwa mi na bele son afotitan o sohia o ta foton pon we ton lo do je afo eton chanwe bo ni mi do hia mi na monto fine do mlo de ye yiro oni eton do Babiloni kele dide angeli lole ye o kofu bodo sekpo
apostoli John na do skando do nui hula lole hie ye dodo esian to osin da hoji bo ayi sisi osin da hoji holo osu wa tumo na ide to vivonu eton osin lo e bayi o tole akotale ogbele we boya to kan na we gbigbo eni du aholugbon ni mi lo su mi yin nu eto mi bo kunbo me de pepe ma tindin bo ma kan dodo mu lo ogbe he e ma tin do gbe do to nugbo me ogbe lo e tin do gbe do to bo me de pepe ma sin kan don bo na kawe gbe na tin do gbe do to bo gbe to he ma uze do gbe jile gbe to de aho hihun devo na wa chite bo na do mi lewe na Italia igbe to le ton lọ́jà ni mo nu edo jọ̀rọ̀ ni mo so we nugbon Sátánì ko yin fifli so lọ́jà igba nu edo wa lo ni na de gbe to le so iha son gbe do to sin nukon na ma kogana aihale poton pata ni do yin eton we ni mi pon we dodo oyin o eheyin o to o memenyon loton yirodo agaleto mina mo romulo wenu gbon mi o pon mi o hiato ehin weta ehin o Daniel ton leme de Daniel eno o akota vovovo aton abi enemedo bo nde akota gan nele ye yiwa eyin jode we bo ma o yigbe na e ma gbepo epo sigba eyi wedana gbeto lopolopo aholu lopolopo dide ejedo bo ni mi kombo chan ni mi pon ehin nonu agale tolo si aholu mi na modo e ma de mede pepe dovo edu aholu to ogbele poji akota le poji to le poji bo ni mi do pipon di to jle heme mi na so pipon fite gigbo ene to aholu tete town to alona londi e ma tin to fide hun kan to iroro Asia akota continent de iroro Asia bo ni ekun akota ene ina mo Chinu bo na so mo Corée du Nord do egbedin ye to alavun moko bo ye akwewe ya àwọn funu ya owura ya bi pepe ma han yi bo fi ho lo wa yin te we yin do mo lo ye de kosun ekeyin o to vi eton le de to jiwe we sen Kristi sen to ngbopo to atoropo me bo ni te yin no ile kosun e go kede we na no me ye wa to ya sana e dogo bo ni ye mo e to fi ye to sisen ba ite ye wule yele ironze ye so ikan pa me fi na wa so te ka bra kuro aso lo temi bo akota to ri pe ni martin mo kan fun na do e te otu e o to Chinu ton do to mo bayi ne gbon lo igbon mo akota ri pe ma kan fun ni mo ro ne gbon lo igbon de o to gan Corée ton do to mo bayi Corée du Nord ton do mo bayi we eyin didori aro gbigbo nyiran kan ni di no na hiran o akota gan le na yin si gan do yi ede ro ve o gan gbigbo nyiran kan tralawe bo we jile do nyonu sigo we mi na mo no nyonu si de ma wo yin wona ni mi pon o eke yin wen dagbe me de Kristi Jesu yi aso to yi wakabo yi bibe kaka ifo nyonu lewe nyonu supo de gokona mi le wa na do supo na so wen wa ijije ko tin na mi to eke yin chipa den to me bo mi u de do Kristi le wen we supo na mi ezeda lo mi to me na do sin no ma ho gbeton sigba awa lo poni loji ade legba wo fun tite wo do nyonu emi gbigbo eni lo emi na so zan na do sin do don peto supo iva sudo bo o holo do mlo o gbigbo eni e pachero nu zan leji ye do achora avovele etindo o tachanwe ebe a check pipa fovo chanwe hetin ta ihon go su blebu me plek po e pachegbon
bo du kan bo me de man kan yi teme so si e wa iro yin ton do iro yin so se ye so won oyin de do nu kon eton do nu da blade Babylone daho ono nyonji ayode toleton nyonji ayode toleton po sunu ayi hon ton lepo we ni na pon to nu de sogbe me mi u gbe tole ma we mi dun na gigo ma we mi dun sin bo na yi nu wa jijro we mi na mo do to ganle sori no do jro da gbegbon ni ye wa o kan loji faale iromodo hihon de ya check ipa to esi udi hihon lo si nkori e do to fi do hihon ayode to ono ayode to leton Babylone daho bo azon wi wa ito e mananteru akota lekpoji e bi akun Kristi ton mega we ka doro mlo mi na do leje apa aweto Kristi sin ekeyin o lengbovulo ena duto eji bon mi na iro apa aweto do ekeyin dudeji Kristi ton Kristi Jesu ton to ekeyin igbo agalile ton e du aholu to akota le ogbele poto le poji boni mi kombo chan mi na mo Kristi Jesu e ma ti to aigbaji fipo mi po awon we ahun lo me mi wule we na panta dide nko do ye ma dro to egbe di no mo chinu si yi se no le ye ni sin Kristi to ngbo pa to do po me kaka bo chinu si akota e vo bible kan bo autant he jedo e ke yin memenyon agale to he wule to agale ten bo mele po ya kan bo jan yin do Kristi Jesu do me ma wa yan do pon gbere ni yan kan titan do ye wule kan chinu si mele kan to we ta ene lo me lo de mele po be akan tran lo Jesu Kristi lo su pa ya kan bo trando memenyon lo do mi wule lo su yin do no emi bo ni me di ele ma hu yi lo jan lo mi le do an fe su do bo we ne o tin ni bo yo kan no mandarin chinu lesin gbe me bo o to mo to alon lan den to di do mi bi bo e wule yi se no de ile ya do to si se ba abi to han ma wu to nje abi to wen dagbe la kan pa me kaka so ikugbe we ni ya kombo chan o dudeji ene lo Kristi ton to eyan kale toji na we na yin bibasi gbon ni do mi wu he tin to o to de me eyin o ye mo fondo miji na do gbe wen dagbe ho na do gbe akun church yi ho ntonje ho mi manage gbe te ri to internet ji bo Africa nu viwe bo do dido ejero ni swakun ne le po ata to Africa nítorí mu yewe no le do wa e ma yin dagbe de npon adasin e wa kun kwa yi ha che me nkun agbasa ton ma mu adasin no me ayi ha che mu adasin no bondo mi je fide boni ekun mi na mura kota le me le do didon fion do ran akun e do didon fion do ran akun Kristi ton bo mi do fi mi je epo ne po we o kun de mi do ran yi son ere yan pa we to ene lo me we no mi do ran kona de rogo o de mi ton titan e do ran yi to apa ene loji do ran yo we koto yaji yo vo yo gbe yo do persécuter le yo wude ye koto we so to chinu si to lo me to ekore du nord si to le me to awon ma amankan do mo no e ma o kan mi le tin ni o mi le to gbe mi ton du we mi to ta mi ton le bla wa lo mi ton le wule wa pon mi ton le na o ya mi apon de na no mo gbe to do egbe to no gbe ni mi ho de na ye le to tin we no mi lo le lo suna bi to clame me de vole na ho de na mi me de vole ina ho de na mi ga bo ma gan do alo gba mo na do pon bo ni mi de ho na me de vole to mi no so ando de ho to mi to ni do chi we na mi to gan hina na mi te me mi si gan lo se wi ntoni ni Yesu agun le bo su church ile mi ma no te amo me de ma no te surtout me ma odo Kristi me Kristi mo go ban le me o gbedide a check pa kin kon Kristi ton e mo go down
atana gboe flewe na nyo yise no lete ngbo chiwe madike ni trop din we mi ni bi o to klein ele me to Jesus sin nkome bo apa tonto mi na yoro ohwe dida ko do ton chiwe we ton dogbon ereyin nunu akale tolo dali bo ni mi do hia ena yi na mi domlo chiwe we domlo ena bayi bo ereyin azwa wo le yena lile panta ereyin agale tolo do mawulo so ena ze da iha itome na no skando kondo popo kan li nyina kan lopo bo flendi yena va ire le sudo bo de npon akpa ine logica wa mo chiwe we mawe mawo e ma tron chetu klar no yi no ton riwa mi pon so de yin a check pa so bodo ta chan we o de do a check pa chan we de do ta o de do de yin kan de yin won agaleto hogolo po yin na do bo wiyan na be itenti ntoli Kristi Jesu do ma e do ra me de tren lo do eto wenu etin to division ton wa be do ro mlo e ba gbigbo wiwe we do aso agba o gbigbo Beelzebulu eto sinzan we do mi le yi o gbigbo Beelzebulu ton lo sinzan o gbigbo ma we le yan etewe o kan eru le ton le wa do sinzan de mi ni do aye do akotare chite bo be ahun abi hwendo de me chite bo e be jle do e de le tenti bo be afun e de le tenti e do yin do ke va gen jo an va sudo le gama tina e va sudo ton e bo ni mi le ko a ho ene de na pajire fleundi ni mi na mo to weta ekeyin oluku tin weme e di ota chene abi awo umewe mi na mo temi hihia mi na mo vive to nugbo me wedo ni do mlo oto abi hwendo de ma gbigba to ede me na do no lo poyin me bo gbaje igbado be fa sudo ton yin ye ma hunlen kanton fa sudo ton yin bo we no e ka fa sudo yin na fa sudo we ho gbe ne lo yin chichero ehin o ati yon akaleto ati o kanli o ta o no lo ati achekipa vovo chan we lo leji de pache to sinji we mi na mo mi do Kristi Jesu e chite bo ran ro fon mi wu eyan gun e tonton utu lewe e ro fon ntoli o holodo to ehin afo eton o wiene mahiable e dodole afo wiene lo dodole ehelewe na to àwọn fun hele ngbo vulo bondo le ngbo vulo Kristi Jesu to finji mi ule akun Kristi ton ya àwọn lona panta me yin Kristi ton to ngbo mele le ngbo vulo na so gba àwọn yin ton Kristi ma jo mi do to claro me na fon chite na mi na ewo we okunu le ton aholu le ton poro ye ga na gba wọn ye hetin do ele me yiro me sinsin ngbo meton mi we to sinsin to ngbo mele we mi na mo mi o lewe Kristi Jesu na fona ni ro mo ma u na do kwedida eyin o akota ni leton de ile alo agapo yun agalo tolopo ho je na do pun bo lile lona wa iha ide to me bo ye na be afun do ide le tenti ya mi pa yego boya mi Kristi Jesu ton bo when do mi to wiyan tin mi vo gba mi de me kon mi na mo ro nyan bi ofide bo mi do ha o tenpon to when do me mi ro mi de ro Kristi ton bo wiyan ki aka tin bo mi ma tin mi ha o tenpon apon me ma to Kristi me ni gole ko Kristi me ntoli ni wiyan lo be ma o ma jo me yin ton lo to nugbo me sigba me ma yin ton to nugbo me si yin e ma mo to we gbogbo ton lo me to wewe nu ina viva sudo bo va sudo lo ma o ma je to kla wiyan lo be to yo dodo le tenti we ni mi akombo chan mi na mo lo oho hedo to eyin o we ta luku ton lo me jan nugbo do o ahota ron ton eta iri memenyonde he a nu kwa kwede bu bo we nu he nu kwa kwelo bu ewa
za xɔlɔ me fi he nuxɔ akɔlɔ bute bo din bo miɔ gbãkpo nuxɔ akɔlɔ kaka bo do mo yovo yɔdɔ trakun bo de mo aya jije ton go mo kelewe dugbon o tade na hemi de tonson weta o sohia o ta foton nko awe lo me do hia ro nde ma no te kaka do idoi nde ma tin kaka do idoi mi ki to aigbaji fi mi na wa juwa igberopo to klawe plepo bon yovo gbe iro Christ do à chaque jour suffit sa peine si ba to peine de chaque jour no suffit lo me e jerom lo mini yo mere Christ ko yo do e do mo hun le gambo e mo bi o ko gbele dogun ko na me he dali mi ma e dali e to mi din Christ to aiza to ofie mi bute na no di mi mo aiza ete e to si zagbon e kin ho mi ma he temi mami si ga mo hun le gan ntori mi pon e kin o hota afọ de dorom lo mere sin ye ko wala iro verset 14 lo mere ye ko eko yiro le de yin o ngbono eton le ye na du to ahwan loji ti o ma juro mi ni don bo eso ahwa do ma don blo nto mi din mi le ko ahwegbe we boya to kun ha we me ye ka kante do mlo mi u gbeto le ru an di chi we wo e so to mi di do mo e to tin di we e do za yi bo ro tin di we nítorí ata yi ni ho akọ e budo bo e do di bo adon le ko boya ko to Christ me lai bo ton bo so ile aga to nu me sen de vo le de nu ato de vo le de teme le de mi do Christ do iro mi do aiza bo di niwe e mo we ho me to na hu wa na do na e kana mo mi dogbon na we na do nto nko wa gbon nto fi yen die bo hunu bo do po yen po do hun gan to yi nto gbe to ese nse do ado din bo nwa na do iro yen die le koson bubu tenche le koson fi gba yen de pegun le koson fi gba agban pegun bo wa to alodre do hanwe na do yi hun kan to yi mi di dente bo le ai ha chewe le lile chele powe bo dai ha yoyo do nyeme adike nu domi tonson yeme nu demi tonson erin ali nugbo tonloji adike so ademi tonson ali oto ejiblo domi dai tairi do ti o gbeton hena na sisen o gbeton kaka do idoi bo hulen podo hun do chepo kan to Jesu sin komewe ho de lote ise nya dodo mo nu do baba si petwe nu do hulen we kan nu do esunsun nyando ho ya wa nu wa kaka je fi egbe edinle esunsun plepo ale sun di da yoyo ti ana camera kun temewe mi na yi fi temi na le ye we sinte na we mi na se horopu tin pon odin we yo na no hia amayon hia tin me yon gungbe hia le iri pon we de gan hia gungbe gun ani hia we ogbeda ho na so ndo to yin ho mi ma ye we ho le na no sikan gungu biboto na no hwen eyo ma so inu kon hun kan mo yin do doche bo ndo do mi hun gan to Christ Jesu ton e so iwe de vo to tire mi ton gbe po gbe su ke po me e dabo